Ayuhtushin espuesta jeswana chi alla ayon que camo chichichon kukul chi alla ayon watro sech ko watne sech hut ko ba porque tol ahon san yob alil set al ay yin ko nabal yin ko pisan seyat al chah peyul ko ti aton hon san ti yob aton hon san ti mangwatrok aton hon san ti chmel so okhin ayuhtushin ashka ayon animonti hay necesidad chiha reconocer ko paltail ko tenom tajil hay necesidad chico kan mi mangkula lil hiban yin kok tajil yuh set chico watneh set chico kausaneh ashka nak icham yettash kal sonchip tek hebis isna mil is yet sonchip tek ayonti chi alla ye chi yalip tane heb hunis qaneh toh wal baital aish yulana aish ach ineh okox ach ineh ahox set yuh como tol akapasep komam hishmamti kamchi trahli kapasep ma kamchi ale pismul porque ayat con el tiempo al yispei vale komam hishmamdo hay hun kaneh chiale tolos ok suiles bailal ma tolos sí suiles bailal siep ma tolos halko tiko kul siep kai tu ciut wat nene bistra kai tu ciut yalo ne ismul yet con el tiempo alto falta apas nani ayon katolikon ayon cristianon entonces ta ayon ti ay ko palta il kam chichap ay ko kaha yetok nak ashka aish ishti yatok nakayat bi ma ayon wina kondi yatok epishket bi ma ay ko kap kulalil konang kosol yatok ko familia entonces ato hon santishin yo walil chiha confesar ma chihal komul bay chamsat ahtrah bayep champale no es que hay un tichihal comul yo mano con camo o con camo o con camo lo único que tal ya can recomendar Cristo paye biscuivom chahlane ikiso kapes mayek chakwaya ho yet chahlane yet kamches ay kay soliop tahils mah yal Jesús tu trahlanek taikas mah eskamok mansiok sino que trahlanek yat kamches ay kayuh yok tahil falta ayon ya to Jesús ta Jeswana chon mi wal trahli yat kam chon ay kayin yok tahil aska ayon wina kon chon mi trahli ya chikotai ne ko ba chon el tok yen ko mul na hil yen ko biah yat ayon ti kam ko chale ko ba yat tok yok tahil semi ay mi hun kawa nok chitrahli mas kamak tol wat sa chiap ta tol ay yop ta khil chi el taksata toh wal tol chi kol babay entonces ato hon santi shin ay bay chitidien con nabal ha on confesar y ay kapas bay shin tok al shinna toh wal ay sa muleh subuneh falta kamak masanil muleh tatok al chana to al chek inanabal muleh entonces ato hon santishin yo walil chikam ko peikul nini baital ayon eko porque abay kamiste kam ache kam kopo kam tek an winak tek an ish en cualquier momento o cochales ko bayet kapamichal porque cam necesidad que tol ilya calo con más anil si heco cambio accidente che bay chontel cogi y tai que si cal cam na con sa
Entonces, kaiti yeli junko inalti ayos tushin achiochwan eskomam yusin que tol ayonti chikotay neskoma ayonti chontrahle ayonti chijala onsan koyop takiltu. Entonces, set yushin chonkami porque chonkami ayat chonkamtu masan il set yetal bay yulib ang inalti chikankan oko chikankan oko kankan ko chip ehal, chikankan ko akil, chikankan ko pichil, chikankan ko mulnahil, chikankan akar, lo que hay es más anil chicani. Entonces, más chel chitoje, asanto junco pishanti, el espíritu, ma alma shie mozo, asanto hun yesalil ay hindi, ato junti chitoje, porque más anil, yob alil, corrupto shi, yob alil, setiatal ay kok yen komiman. Ay yob alil chikowat ne, y ay yob alil ay yen konabal, ay hochwan bayulib ang inalte, pero ya chonkamshin más anil chikani. Kochip ehalti chikani, kopakilti chikani, asanto hun espíritu tichtoch oklil. Ayuhtushin chonkami, mansetoch yuhshin chonkami, ayuhtushin mahya kan komam yusti, que ayonti to achon uli ila yeta yeh komi manil chon apni okok, sino que yowal konkamo, paltashial cham apóstol Pablo ti, que Kashkalmiman komasan el konkamox, pero yo valil kalta con escojox.